Уломова. Я как бы... Вот ты правильно делаешь. Нужно отстраниться. Отстраниться, вмешиваться, не надо вмешиваться в дела государственные. Ақыры ел түшінетті қайда, молодцы екен, блин. Вообще килігішпейді, атасының ішіне де килігішпейді, башқа іштерге де килігішпейді. Өзімен өзі ойлап жүреді, молодцы. Атасы болса моментіп іштеп атады деп ел жақсы көреді. Ана килігішсең, даже килігіші біреуге жардам беріп қойсоң дағын, ал айтады. Қарасаң дейді, маған мұнантып жардам берді, килігішті, атасына айтты, мұны ішін бүтірі берді, мұны қылы берді, бұлар соғыстар үшін деп мемлекеттің ішіне килігіші батышады, деп жаман көреді, ұлым. Даже қылы берген күнде дағын. Поэтому надо отстраниться, своим делом заниматься, все, радоваться, потихоньку работать, зарабатывать и никому не мешать, всем оказывать помощь и все другое. Вот и все. Тогда все тебя будут любить.